Dumelang metswalle. Re a le amohela mona inside the Baobab tree. Dumelang metswalle. Nna lebitso la ka ke Bonolo. Enwa ke Baobab. Ebile re na le motswalle wa rona ya moholo, Old Baobab. Baobab. Hantle haholo Baobab. Ha re dumediseng Old Baobab kaofela ha rona. Dumela Old Baobab. Jwale he, ke nako ya hore re tsokotse mmele ya rona. Ke a tseba hore ke nako efe eo. Ana le a tseba hore ke nako ya eng metswalle? Oh, nna wa tseba hore metswalle ya rona e reng? E reng metswalle ya rona? Ba re ke nako ya ho bina pina. Tsokotsa mohatla wa ka, ke nako ya ho bina. Ha re bineng he metswalle. Yippee! Hello, dumela, let's shout hello. Molo, tobela, abushe. Hello, dumela, let's shout hello. Molo, tobela, abushe. Say how's it and eta. What's up and sawubona. Shaking hands is our style. We greet with a friendly smile. Goeiemorgen en kunjani. Riyalocha, botani. Rubbing shoulders with a pat on the back. High five with a mighty whack. Hello, dumela, let's shout hello. Molo, tobela, abushe. Hello, dumela, let's shout hello. Molo, tobela, abushe. We say how's it and eta. What's up and sawubona. Shaking hands is our style. We greet with a friendly smile. Goeiemorgen en kunjani. Riyalocha, botani. Rubbing shoulders with a pat on the back. High five with a mighty whack. Hello, dumela, let's shout hello. Molo, tobela, abushe. 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 Dimakatso. Ka nnete lona metswalle, le etsa pina ya rona ebe monate ha le bina le rona. Baobab, bona. Ho na le ntho ko tshwaretseng yona. Mpontshe. Wena o nahana hore ke eng? Ntjwetse hle. Ho lokile he. Ena ke fortune cookie. Ko tshwaretse yona Baobab. Ke eng? Ke fortune cookie. Ko tletse yona maobane ha ke ile restauranteng ya ma-China. Jowe! Na nka eja? Eya, o ka eja. Empa, ho na le ntho e nngwe e kgahlisang ka hare. Hao! Bula re bone! Ah, ke moo he. Ka ipotsa hore ke eng ka hare? Ah, ke moo he. Ke yona ntho e kgahlisang. Hao! Ke yona fela? Eya Baobab, ho na le molaetsa o ngotsweng ka hare. O bale hle. Okay. Ere, Baobab has won a pair of chopsticks. Yippee! Ke a ipotsa hore di chopsticks di hokae? Ke hokae? Abracadabra! Ke tseo pela ka Baobab. Wow!
ke ntho fela nyana e ke ithutileng yona bukeng ya ka. Wow! Ka nnete nna le wa makatsa. Kana di-chopsticks ke eng? Chopsticks ke ntho tse sebediswang ke ma-China ha ba ja dijo tsa bona. Di etsa mosebetsi o tshwanang le difereko tsa rona. Wow! O nahana hore o ka sebedisa di-chopsticks, baby Beb? Ntute. Okay. Araba potso ena ya ka pele. Aha. Ke dijo dife tseo re ka sebedisang di-chopstick ho tsona? Atjhe, ha ke tsebe. Ana le a tseba metswalle? Oho, ho lokile he, ke tla le jwetsa. Yay! O ka ja di-noodles, spring rolls, rice, le ntho tse ngata. Nna ke rata di-noodles haholo. Ba di pheha hantle, haholoholo shawmein ya bona. Hao, ke eng shawmein? Ke ha o kopantsha di-noodles le di-veggies le nama efe kapa efe eo e batlang. Yummy! Ehlile, jwale, ha re ye re lo mamela pale ya rona radiong. Hao, e se e le nako ya pale, ha re ye! Ho lokile he, baby Beb. Ha re utlwe hore ke pale efe eo re tlo e mamelang letsatsing lena. Halala, ke nako ya pale! Ha re mamele he, baby Beb. Ho lokile! Pale ya rona e bitswa munch munch. Mme ka nnete o kwatile. Tjhibo yaku ho tjho mme. Sheba dijalo tsaka. Ho na le masoba mahlareng. Ho na le ntho eo e jeleng maobane bosiu. E ka ba ke eng? Se ka tshwenyeha mme ho tjho yaku. Ke tla ba detective. Ke tla sheba ka jareteng ho bona ke eng e jeleng dijalo tsa hao. Ke tla nka lebokoso la ka la dikokonyana ke di tshware. Ke a leboha yaku ho tjho mme. Yaku ke eo a shebana le dikokonyana tse jeleng dijalo tsa mme. O sheba ka hare ha mahlare a dihlahla. O shebana le dikgo le di-cricket empa ha di fumane. Ke moo a shebana le dikokonyana le di-ladybird empa le tsona ha di bone ka nnete. E ka ba ke eng e ntseng e ja dijalo tsa mme? Yaku a bona serurubele se setle. Mohlomong serurubele sena ke sona se ntseng se ja dijalo tsa mme. Yaku a nahana. Empa e ka se be serurubele. Hobane ha se je mahlare, ebile ha se fofi bosiu. Tsona ka nnete ha di rate lefifi. Haebe ha se sekgo, ha se cricket, kokonyana, ladybird kapo serurubele, e ka ba ke eng e jeleng dijalo tsa mme? A nahana. Yaku a bona mmutla ka jareteng. Dimmutla di rata mahlare. O nahana hore mmutla wa hae ke ona o ntseng o ja dijalo tsa mme. Yaku a o kuka mmutla ona wa hae a o isa ka hokong ya ona. Ho na le metsi le mahlare hore o kgone ho ja le ho nwa. O tla hloka ho robala mona bosiu bona mmutlanyana, ho tjho Yaku. A e beha ka hokong ya ona a kwala monyako. Hoseng ho latelang, mme a lo sheba dijalo tsa hae hape. A kwata ha di bona. Ho na le ntho e jeleng dijalo tsa ka hape. Tjho, e ka ba ke eng? Ha se mmutla wa Yaku, hobane wona o ntse o le ka hokong. E ka ba ke eng ka nnete? Yaku re hloka ho fuputsa hore ke eng e ntseng e ja dijalo tsa ka. Di tla betsa fela ka nnete. Bosiu bona, haufi le lefifi, re tla ka ntle ka jareteng re lo tsoma, ho tjho mme. Ke leano le letle leo mme, ho tjho Yaku. Bosiu ke bo fihla, ho se ho le lefifi jwale. Mme le Yaku ba apere dipijama tsa bona, ba ilo tsoma ntho e jang dijalo tsa mme. Mme o tswa pele, Yaku yena o ka mora hae. O thabile hobane o ka ntle bosiu. Tloho Yaku, ho tjho mme. Re hloka ho di fumana bosiu bona. Butle pele. O utlwa modumo o? Tjhehe mme. Empa ke bona metsero e mmala wa silivera mona. Yaku a tjho. Ha re o sale morao.
Yaku o e sala morao ho fihlela a fihla pela dijalo ka jareteng. A kgantsha toshe ya hae dijalong, a bona di-snail tse ngata di ja mahlare a dijalo. Ke le fumane, ke di-snail, ha tjho Yaku. Di-snail ka nnete di rata mahlare, munch, munch. Ke tshomo ka mathetho. E ne e le pale e monate. Ke a leboha radio. I'd like to try snails. Wow, baby Bab. Would you try them out with your chopsticks? Oh, yes, maybe. Well, it's up to you, baby Bab, as long as you're going to use the chopsticks on some kind of Chinese food, okay? Oh, yes, Nala. Good, baby Bab. I love you because you listen and you learn. Thank you, Nala. Now it's time for us to take a break. See you now. See you. Helang basadi. Magogo kae, baby Bab? Ha ke kgone ho mmona. Magogo! Metswalle, Magogo o etela hohle lefatsheng, mme a kgutla maetong a hae, o kgutla a re tshwaretse dipale tse ngata tse makatsang. Magogo! Magogo! Ekare ke a mo utlwa jwale. Twist my tail! Dumelang bana ba ka. Ke thabile ha kakang hore ke le bone hape ka sheko. A na le ntse le phela hantle. Re ntse re le hantle Magogo. Ke thabela ha re se re kgona ho bona. Le nna ke thabela ho utlwa Magogo. Oho, ho thabile Magogo hle bana ba ka. Jwale Magogo, o re tshwaretse ditaba dife letsatsing lena? He, bana ba ka. Ke le tshwaretse ditaba tse ngata ha kakang ka sheko le. Re jwetse hle Magogo. Ya re jwetse Magogo. Ke a tseba hore ka nnete le thabela ho ithuta nthong tsohle tse fapaneng tseo e leng hore ka mehla ke tla ka tsona mona ho lona. Ya Magogo. Ho lokile he. Shebellang mona hore Magogo o le tshwaretse eng le hore o ne a le kae. Bonang he bana ba ka. Mona ke ne ke etetse mane China. Ka kopana le motswalle e mong wa ka ya bitswang Mingal. O ile a mpontsha he hore batho ba ja jwang ka ntho tseo ba di bitsang hore ke di chopsticks. Ho tloha mono ke ile ka ya mane he Changsta. Ha ke tsebe haeba Magogo o e bitsa hantle bana ba ka Changsta. Mo ke fumaneng restaurant ya ma-China e kgolo ho di feta kaofela. Phela mona he e ne e le semphete ke o fete ho tletse batho fela tjena. Ha ile dijo e ne e le ntletse di bile di nkgale ha monate. Ke ile ka thabela ka nnete ho ja dijo tsena tsa ma-China. Mohlomong le lona le ka di thabela. Helang bonolo. Di-snail di ne di le monate haholo ka nnete. Empa ha ke batle ho bua leshano. Ke ne ke tshohile hanyane ha nne ke tshwantse ho di leka. Ha dijo di loketse mmele wa hao, ha o senye ho di leka. Wow! Mme ka mokgwa oo ke neng ke sebedisa di-chopsticks tseo ka teng. Ka nnete ke itse ke tswa moo. Ke ha ebile se ke tseba le hore na di sebediswa jwang. Wow! Ka nnete wa kgahlisa! Oh, bana ba Magogo. Pele nako ena ka nnete e re sulafalletsa, e re Magogo a le sadiseng hantle. A boetse hape a le bone ka letsatsi le leng hape le latelang. Ho lokile, o tsamaye hantle Magogo. Tsamaya hantle Magogo! Bye bye.
Baby Pep, even Magogo is still practicing with her chopsticks. Yeah, okay, Nolo. Magogo always travels and brings us some nice stories back. Stories that teaches us a lot. Yeah, like chopsticks. Yes, Baby Pep. Now let's see what our flip chart has for us today. Oh, let's see. Yeah. Here we go. Yum, 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 yummy. See, it's a picture of Chinese food, the kind of food that you eat when you go out with your family, and the kind of food that you eat with your chopsticks. Nice. Chop, chop. See, Baby Pep, chow mein is also here. Do you still remember it? Noodles. Yes, but to be specific, this one is called prawn chow mein. Oh, why, Nolo? Well, because the noodles are mixed with veggies, spices, and prawn. Oh, it looks yummy. Oh, yes. Yummy. Now we have to go through all of them. Which one should we start with, Baby Pep? Oh, the pie. Pie. Oh, you mean the spring rolls, Baby Pep? And yes, they do look like mini pies. Cool. Spring rolls can be veggies, veggies with beef, veggies with chicken, or prawns wrapped in a thin pastry. Nice. Nom, nom, nom. I love spring rolls. They are very tasty and healthy. Oh, next. Yes, we have dumplings. What's that, Nolo? Well, they are sort of prepared the same way as spring rolls, but with a different type of pastry. Theirs is thicker and prepared with water. Oh, nice. Lastly, we have the slow-cooked duck. Doesn't it look lovely, Baby Pep? Yes, it does, Nolo. Okay, Baby Pep, that's it for now. I guess our friends will find out more when they go out for some Chinese food one day. Friends, I hope you learned something. Prawns. You must really try them, Baby Pep. What is he? Baby Pep, can I ask you something? Yes, Nolo. What has 2 wings and a halo? I don't know, Nolo. A Chinese phone. Wing, wing. Hello? Today we're learning about Chinese food and we are having so much fun with Baby Pep. Yes. Did you know that in most classic Chinese restaurants, they prepare their dishes in front of their clients? Wow, but why, Nolo? So that you can have your dish hot and fresh. Oh, wow. Well, friends, that was fun learning about Chinese food. Now it's time for us to take a quick break. See you. Hello again, friends, and welcome back to Inside the Baobab Tree. Welcome. Today we are learning about Chinese food. Wow, and chopsticks. That's right, Baby Pep. We have explored different types of Chinese food that you can eat with chopsticks when you go out with your friends or family. Chop, 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 chop. E se e le nako ya rona hore re tsamaye jwale metswalle? Ha re bapalele metswalle ya rona hanyanyana fela hle. Ke a kopa. O se ke wa tshwenyeha, Baby Pep. Re tla bona metswalle ya rona tsatsing le leng hape. Wa tshepisa? Ke a tshepisa. Ho lokile. Ke tla le bona hape metswalle. Salang hantle. Salang hantle. Scenes and goodbye. Until next time we meet again.
Ke nako ya rona hore re tsamaye jwale. Re tshepa hore le thabetse ho ba le rona tsatsing lena. Tsatsing lena inside the Baobab tree re ithutile ka dijo tsa ma-China le hore di-chopsticks ke eng. Magogo o re bontshitse hore di-chopsticks di sebediswa jwang le restauranta e kgolo mane China. Ka nnete e ne e le letsatsi le monate. Re tjhakeleng hape mona inside the Baobab tree. Salang hantle metswalle.